Wherever you are, wherever you're standing, wherever you're watching tonight, lift up your hands to the King of Kings and the Lord of Lords. Jehovah Shammah, Jehovah Nissi, Jehovah Elohim, Jehovah Al Shaddai, Jehovah Rohi, Jehovah Mekadesh. Hallelujah. His name is Jesus Christ. Hallelujah. Praise your holy name. Praise the name of Jesus. Hallelujah. E atua whāwaulo mamaru le fiafi le ngata toro le fale o mai mo mai lunga o penga te whailangi. Mato sauni e whalongolongo ia te ola mato talo whapito na mato talitone tusa malau whetalainga. E le aso e sawe leonge e lo seonge me aio leonge fia whalongolongo ia wo fionga pa ia le atua. Talo whapito le fiafi e whaoia se nganga leanga, se nganga whalawelave o se ngaluenga sa tari molona malo. Whalawelave le whalongolongo e maisor concentration ma le focus alau whanau. Tono le fale meo mai mo mai so staffra no langi. Talo pele atua ia le connection le fiafi malo nganga pa ia. Ia le connection malo mamalu, ia le connection malo upu le po awana ia vese ala mato vava yatu ia te oi. Wo le aso wo le taimi e tau na mato ngalala ma mato na watu. Sei fafanga ma fatumu i mato i lo fina ngalo. E ala la upu e mai solo nganga pa ia. Mato fa pe atu. Ama e ame umana le fiafi le vinga e fo yatu ia te oi fa ftai lau fa unga le fiafi. Ono lo suafa Yesu ala langa le fa na le atua. Amen. Amen. Hallelujah. Fa talo fa tangata re utafa. Fai malo fa malo si uso. Malo lava le finau. Lo fo le tau malo le tau wata. Fa talo fa tu le fiafi tato o talavou. Samoan ia e mai se foi fa talo fa tu se uso posto fine fo mai, te mo le tato mafutai. Ia la foi nei proclame le youth rally pio na masanies falele taitas. Vai asa wa saul tato fa evangelia. Ia la fa pena invite mai a wo ya on yau paanga fa longo lau ngai no le upo le ngasa foi leo ai te mai mo mata ia FLSBAK. Bottom line, ya preach your salvation. Ya ola nganga o tagata fa talo fa tu le fia fa tola va yo mai mo mai lungo penga te failangi. Iso se vaenga la langi fa talo mai tato New Zealand ma Australia, mas foi America Samoa, ya la talo mai Samoa le ka kali fa. Mas foi fa malo telo America so staff le langi vi ia le tua malo foi ma fa mai le po awe te wese. Mana ia le upo le tua la fa longo ai. Ya mo foi nei la tato te mafutai. Ia tato Samoa, talo lo au ya Yesu, talo lo au ya Yesu la le fa fonga mai o ia le fia. Te fa talo fa yo ta fai o uma fai se fa si malos. Fai o uma sautina. Fai le ai le sa o le fale le Jesu mai ai. Ioi. Ele o se ale fale le Jesu mai ai. Talo mai tangata o sa o le fale le Jesu mai ai. Talo mai tangata do titi ale sau. Na mo va ve ilalo. Ya vi ia le tua. Tato sau ne fa longo le upo le tua. Ya au foi nei fa tamala lo loto le fiafi. Take out notes. Telefoni matuava o ia lava le telefoni temi nei tulanga foi le tato. Fa ina le vaenga mata mai fafo. La okay la tole mata le Facebook le temi nei o live le tu na tu sa. Wa le me tonu wala le ta o le fa nga o le internet. Ia por tulanga foi i me ka o social media in a very powerful way. Ole awala sa ole pe afa pe fa longo fa nga mai lai mela ia. La nga ina ma le folfrainga ole upo le tua o mea nga e o lai le nga. Ala mela le fa nga social media in a very abusive way. E na le sa o la ia. Au tatau e tono le fale. Le se mela e mata i fu ele live. Ale live sa o yo luma le tatau pa mai boy. Ko fa kafa ale live sa o yo luma. Fa yo le ke le malai le fa ka ko kalonga. Le fila se mela ko fai kala i fu o comment salva nga e aleluia mai ma amen ma praise God mai lungo tato lai. Te fa ta fai ta pe mali ala phone. Fai ko switch la le ka nga sa ka maka yo no falling. Vi ia le tua lua TIMOTEO. Lua TIMOTEO mta pe tolu fai mo fa ngata le lima fa longo le mai. Lua TIMOTEO mta pe tolu fai mo fa ngata le lima. A ia I loa e oe le nei mea. O na aso e ngata ai e o mai ai aso fai ngata. Awa e avea tangata ma e alolofa ia I lātou. O e manana o I tupe. O e loto vi. O e wha amawarulunga.
o e upuleanga, o e le whaalongo I mātua, o e le whawhetai, o e a mioleanga, o e le loto a inga, o e le mā whaaleleia, o e whaatu a upua, o e le taofi mana o tino, o e whaasaua, o e ino I le a miolelei, o e whaalata, o e so ona whai, o e ua whaafeteina, o e ua tele le mana o I mea whaafiafia, ai le ai se mana o I le atua, o e peisea I ua tō anga I lotu, a o le mana ua I le mea ua lātou te ena, ia e alo e se lava I tangata whaapena. Alongo le malta tau talavo mai seo mai mo mai fa longo mai fe aule la tala no le polo le fa si tau a tele. I me se furuma le iva ia tala no le tuspa ia le fiafi nei. Ai le amatanga fa malta la tuspa ia in the English version fa mai. But know this in the last days le ke ola coming perilous times will come. In other words, difficult times will come, dangerous time will come, painful time will come, savage time will come. Lawa tato yen meka o dangerous period. O nga saula relise se fulma le iva o mea e mafuai, to ai ngā tangata ese ia le o ia li kemingei. Ai eila le fe au ka ua le fiafinga ila ngā o le si ili mulinga o le si usi o le fai upu e lima. Having a form of godliness but denying its power. And the Bible says, now listen young people, the Bible says, and from such people turn away. Can I have your attention? And from such people, tangata ia fia e ola I mese fruiva ia le lau piko ilunga. Famalakala kuspa ia. O tangata ngā, you need to turn away from them. Such people, tangata ye ola I mese fruiva ia ngala wakule lisiva mai. Turn away. In other words, avoid them. Avoid. O le feaula le ponga I whalongo le melita tau talavau, listen very well, ma oele mai mamai lungo penga tawhailangi. Avoid this kind of people in your life. Alongo le mai, miele le yellow attention. Because le me ka ua le me fiafilingi. Ia le leila whalongo le piking o le feau. And from such people, tangata e fia e whaile lisi le ilunga, kamelka le kua. Avoid tangatanga ilo wolanga. Turn away. Awe ke pipi iai, awe ke whai paanga iai, awe ke asosi iai, awe ko ke whewai whakasi. Awe ngai forminga ko partnership, associates. Langa whalongo le melau talavo me se mai mo mai, e leo tangata uma le lalo langri ngai, ma le soifuanga ngai, e whakanga e le kua ilo wolanga. Listen very well. E leo tangata uma ngai ko ke mafuka, even kongo le loku pale kalesia. E leo tangata uma e whakanga e le kua ko ke o whakasi, ma mafuka whakasi, langa ele mafuanga. Oisi tangata e whalavelave ia oe, oisi e porokanga le wala au le atua ia oe, oisi e porokanga lo move forward, e fulfill le mission, ma le calling le kua e lo wolanga. E tele tangata e whamaile kua leo ke leo whatangata ke sau lo wolanga ma, whakanga ke ruo o whakasi kongo le aonga ma kou mafuka. E leo tangata uma. Some people o le sen mai ki Apollo. Oisi tangata o le fa kong le lei married tar ki Apollo. Alui vai kele. Oso fasiko. Ala kusala moa. Alui o le fea ma fea. O le sen mai aisa. E lo le lei ki Apollo o le makua tension sa o longa malo. E ia lo le faunga le kua, ma le calling le kua, ma le wala au le kua ya oe, ma le faunga ina ma me alofa le tua ya oe. The moment you have the anointing of God, the call of God, the power of the word of God, and the gifts of the Holy Spirit, the gifts of God in your life, you are very dangerous in the eyes of the enemy. That's the truth. Ele popole ki Apollo le tangata la already wasafa, polonga, ki ngainga, out there in the pamamoe, ele popole ki Apollo le tangata
o le makua focus ar ki apolo tangata le wa makang sau ileli fia ileli sau la sumalaile fa longo le upo le kwa wa makang kupulo wola ileli. There is a change that is coming towards your life. Awalanga ingalo yao, you are the prime target of the enemy. Meanga ke so tangata we fa unga la tua when you sing with the anointing, ma e fa pega fa nga under the influence of the anointing. Ele fia ki apolo yao al meka nga fa ya pesepea. Amen. Fai kau pele upo le kua, ngofa pele malu, ngau pele fa unga pe apa uno malu le kua. Awangi e fa kamalai. Meanga fa nga le fa longa le skemile wola kala bo fa longa pe luluinga oi. Ele season nga ki fa longa pe lulu oi. It's a season of shaking. Luluinga oi, luma kua au kafa. And then you need to be careful. You need to stay in the presence, fed by the word of God, hungry for more of the Holy Spirit. Now pero look ke mafuka must stay in the presence of God. But there are certain people fe aure leva kurponge e leo tangata oma e fakanga le kua va kuilo wolanga. Be careful almenla. Ongole opule ka ole influence afianga lelei afianga lelei le mafuayonga avela mo tangata e sa omo associate mo tangata e mafutai. Tangata mangkor kala kuspa ia fa mai ele wa mea iron sharpen ai ele fa mai sala au se wa mea ele sarwa ka ai ka pa fa mai fa unga ya oi ele sarwa kala ka fa kala fa mai mo malu le ku ya oi ele sarwa tangata la fia ingu ma ona take trucks mo fia la bilanga sa wa ku ya ke o se fa unga ele ai buyangan fa matalanga ele fa mai sala au le wa mea no iron sharpen irons e fa mai ka fa winga le tangata fa winga e kafe. Afai penga feo ai Mose ma Joshua, feo ai Elia ma Isaiah, feo ai Yesu ma Lauso, feo ai Paulo ma Timoteo. That's how the anointing moves in your life. Ya sao tangata ke mafuka ma associate ai. E leo tangata uma. Ku sape ko ke faula inga fatasi fo ya. E ia tangata famile ku ole ai o ke pinga. Mu ma piko leo ke ma tangata le ko ke o fakasi ko koru le ko fale ko ke o fakasi. Kau likir me ol pikola. Ona mea ngai oso mai siusenga kau poloka ele mea. Oso mai piko le fala longiu. Ya laku wa mai lei kau le se me o sau ngai fasko. Me le kiki mala ifale ula le pe manga ia le le o lingo fai vai le mo malawi apa. Ele o tangata uma. Now fa longola. These are the people, the kind of people family ku avoid. Turn away. Ele se upua ufa mole. Ele fa pela ele lo foi tangata. Ele fa pela ele ka kalo matangata. Ma ai fa atasi matangata. No, you can eat together. Fai va kalangoa akaku akabai fa kalo fa mamalu ole ku bi ele tu ale meka ole mafuka fakas. Langa ele fai kala u mai fo makwa ton talalanta wa ba ko fai kala fai talal tangata le ba ko ele ingo fai kala. Ia sa no molong kasa no muy ola muy ele professor makwa professional ola muy. Fai, you are a professional. Fakafa, makwa professional wala muy nga wayay. Fai le yai, soso aku. Awe ke uwa fole ko poko. Fai yake. Tangata mo famelkala kuspa, you need to avoid this kind of person. Memo mua, le fai mua famelkala kuspa ia. Or the tangata were the lovers of themselves, selfish. Alofa ilako ya ilako. Kero ego kele kala bau fapea. Makwa selfish nga awa amai uma me ai mau, amai kupe mau, amai lava mau, mai melelei mau, mai kere fongi mau. E selfish lo wainga, e mai la e o fo ye me ale o ke selfish. E ke ai u. Fakafale sikaka sikaka malora sunga ai us. Kalau mal tanga tale ai u. Fai mai le saka ai u mai. Selfish. Ai mo pepe fa mo fa ka beki fa pe ko fa ko limar fa ga wa ka fa le toye kas. E mo fo ka ero ka mai kilito. O sola ya mako ke le age le ki kilo langa lawa o ko generation ngeu apa ingu ma meyo. Sap and MacD's.
Ala generation leo ke kala ngoa ku ile kasi varu lua varu koru varu fa varu lima varu wongo. E kasi fa Coca-Cola, ai pe ko fa ingua. O nga ura ko kasi le ngukore fa Coca-Cola. Nga ingulo laia, ai li oya let's go kolu. Kusa elai masangi lo kom. Yo. Ki nganga faua pala isupea ngukore fa ele ka kai ka balanga fi Coca-Cola. Aisha, fa ko ava ai se Coca-Cola le langa ako. E ke vai lá, e kasi e ke vai wa fa ngakama. Ba ko ngai ngufa ngale fa ako alo fo ngai ko ngol fa. Ele se mele fa ka ko vangal. Ele ai, o iku fa ngwingo kama sao ya sola. E aru ako ai ko ngol fa. Ole nguku ye le lin, a ke vai lá e café e supe, pa uma. E pole ala, yo, lava. E ma ko folar ko nga miki folele wa miki ar ko e ko plow o ngaru lai ko ngo fa u lai ko ngo fa fa ka ka fa pe ya o ele la fa ka fa ya o sofu ilava awa mionga nga tanga selfish. Na falongo mereka ko kalabo mai awang ifa penga winga lang famerka la kuspaya. If you are a very selfish person, avoid la tanga selfish. Now al tencho le melia o e kele selfish lang ima ko fa pe la ko fangau share esculi san share keke share fa kafa se fa ima share mai ka mea fa ai ele o ori ele o ori share mai ka mea ai. Au kele fa ko share mai au news ya kia. Kal ba be sa le pole tua. We need to share with one another. Ave space via le tua le fia. Na fa longo mai. A wala ko le upula na we ma fa te mi so le sa ole le. E la o I ko ri le o ai mai. Ole ma kwa selfish. E o so ole ma kwa selfish. E o funga wa unga mai te. O awe keke nga. Mave lo kele akare sa pikola. O nga ia me uma. Ai masera pa pe o le wi o kenye. O le pele nga Fa kafe o kafa. O ese pele alu kamba. Fai la yai share. Fai brother sis share. Share is the kingdom of God. E selfish law fa malama kuspaya avoid. Kai fa ka fai e ke selfish law o le ko la kulo ya o. Lona lua. Fa mal kuspaya let's do nga tanga tale fa mal kuspaya avoid. E ba fo me fa mamole le se upu hau. Le si usi ule fa ka waku fa mal kuspaya such people turn away. Always say that means you need to avoid them. Longa rua fa mai lovers of money. Ole kalabau makua makai kupe. E ke pula maya nga sereni ya me ngai. Ole manero. Give me more money. Come on, money. Money is my friend. Money is my uncle. Money is my cousin. Money is my money. You want my money? You want my money? You want my money? Lovers of money. Ya kele wa nga matufa melor kupe le wa nga ele se meleanga. Ai fa longo le upu. Lovers of money. Nga le kupe ale olanga. Ka ulo me fa le nga pisi. Ai le lora over. La su le kupe. O loku la sale le se mele sa le loku. O fia moe. Umala so ha efer wa iso fa ka chips. Lua tala. Tol susene, tala la painu uso. Fa ka ka fa tau painu ya lotu. Fa tau painu masawi fa longo le upo le li. Elo kulo ya paingu ngal mga le kupe ele fa longo le upo le atua. Awang ya veo matanga tape foling le kupe le makai.
Benga tatou, le sa ka pe ole, nga le Lord sa lau ka la pe ole Lord faku. Ya le Lord ku spa ia, oh it's nothing, it's all right, it's okay. Fai ka ka fa, money is not the problem. The problem is no money. Kau fai, money is not the problem. The problem is elaya se kupe oyai. That's a joke. But fa long mai, money or no money, still praise the Lord. Amen. Ava se pace via le tua le fiaf. Tangata ole tua ele popole le kupe. That is not your priority. For me fatala nga Yesu, seek ye first the kingdom, and everything shall be added unto you by. Mo isaili le malo le akua. Papa po inga le me uma ya ke loe. Afa mo Yesu, ba ko Yesu la unga. Ba ko Yesu me uma ya o le favor le akua, ba le fa unga le akua, ma provision le akua ke le pole se me kasi. Ai se selo la me fa mo mua. Ya, e ke fiu e ka fe elisi me. Nga le uma ya pe yor kanga pupu solo foi le. Kofo kui, modu kui, malepea kui, saralawa kui. Nei ma se me mau. Asi a wafa akanga le akua me ka o devours. E ainga o kupe. Pe a le low priority. Ma wala family ku spa ia. Avoid tangata ta o tangata. E kala ngoa la ko mga o mani. Kai ba mo ko pe mele ka o mele mo ka kupe. Ai fa ya kuro ya Yesu mai pisira. Lona tolu. Pamela tala jus pa ia avoid posters. O tangata loto vi. In other words, mimika. Palongo mai kalabau. Avoid mo kalabau fangale kalango mai ngale mimika lang kaalo. E kalango mai mimika. Asa vai la wa angol polo le. Asa vai la puenga pe prime lim ngale osso le. Asa vai ngale ule fa kafa mai kuai. Vai la pe le kaliang ngale proper ke ngo puenga. Asa vai la kama. Ia walele. Awa bai mo ka kalabau fangale kalango ala ko ka vale. Asa vai le. Le afio le me api sa so ku ngiu mo le be. E kalango nga yo ma fa ka vale o pa uingoa. O kioaka o tint o momomo. Ole kingoa. Al mimika. Al wine. Pe ko ya mal po mori. E fa non lava e fa sisilatu. Walu o yelo na mimita. Posters. Langa me moya reality. E ka fa pea. O longa ma kwa mimika. E lo umangu. Awang ifa penga o sakari ma sa fingo le kwa fa ma ko pa avoid. E ke fa longo lo talonga tangata ko nga me fa ngalo le au. Wa lapa. La sa fa longo la u. Anga ole. Ngo o yailo. Ke lo la u misia ngale me ba. Ko nga kala nga fa ka fe kafa pe ia la o ele la. A ue. Avoid. Ole lu ifa nga ko kala mai. Fa longo le mai fa mo ka ka ko e meia. Awang ay siya mbaki fa pengaya oe. Ba ilongo ke fiu nga ngaro mimika e lo le tangata. Ar kala ku spa ole mita ile ali. Wala nga sa weke mimika ya Yesu. Amen. Wala mimika ila ka alo, ke mimika ila ka ua. Awe ke mimika ya umenga e maua, por manga ya foi lo ofu. Pe manga ya se vai, manga ya ko karinga, la popo apengi pa ka vale. Ame uma manga ya. Ya wa si menga nga la po vale amo me inkia me asaina. Ele rio kele. Amen. Fale pisa le ko pa vai. Fa ka ka fa e ka fake nga ya o me ke va ya kuai. Ya pe fake ya pe awal lo ko le nga foles. Amen. Fa me pe fa ma awle le maru le kuwa. E wal mimika. Kar mai pa pe ka u ke le mele awale mita le sa tau Yesu ke viso ave se pati mo Yesu le fiaf lona fa vai e ma sangala waria e ngofa kasi al fale kasi o kamale o mimika po fari le vale mar kamale o fa mo runga
Kiki ama sanga es kama ese sanga lang la fai or kamari la lo fai foi interest. Or me ka le proud. Fa mawalunga. Ya, kele fa long ra ko kala vol mbele, par we bo len so ka collection ko mbele, man ko felong kala ngok basan ngi ka fingol fa unga. Hambo. Point mo muanga kala ngol last week me ka offer fa unga le ko le wolanga. Stay humble. Stay very little to your own eyes. Iki fa pay for wa ulava le tua ele ai. Wa ulava ele ai. Na ko le upulo le yumen. O ngang ma fo me le upulo le pala. Le pala. O ka ko ma o e ma o ka ko le pala nga fa ya ka ko le pala ka ko fa penga ngal pala. Te fa pe o sa ka taun tu efe ke lo le yal menga isa wai. That's where you have been created by God. From the dust of the earth. O nga fa ya mai ka ko o ai la ka ko la fa pe nga sili aku lo le ku. Longa lima. Avoid lo pipi tangata polo fie ke mafuka tangata me ka blasphemers. O tangata upulenga. Palang vale, poka valea, poka leanga, kalamasoa, upu fai, falonga malilisi ngala. Upu masoa, upu fai, upu fa sausili, upu lelelei. Leki ofa maltala jus paia, awane luatse upu leanga yo tou, mutu, efeso fa. Na upu lelei ya tia e ai melelei, tupu lelei e fa longo yai. Ai long ya friends ngai ko ngole aonga po ko ngolo ngu e fie kele upu masoa upu sa upu lelei tamel ku spaya avoid those people o e ngalela ngalela ko kala e kele pala vale mo e kele fengi upu masoa mo wa makan ko lengi o la wali inga wala kele iska me ke influence mai ko ngoa onga anga la kulo wa inga ma kwale le la inga ero ka mama lo kinga ma kwa iseki o la kala ngoa awa makan ela wa esela nganga o fai me anga la ngo fai aku even kongo le loku ele o tangata umai kongo le loku fa kanga ele aku keo yeah there are certain people may like what that's him that's her associate with them rub shoulders with them nang ke manguiai the way they talk is very encouraging la ko kala ngoi fa malo si awa yo la kala ngoi si yo ilunga la kala ngoi fa longa ko lo loko ma fanga lo loko ele kuwa o ilalo ele ku kuya mai lo pakua ele fa yengi o kala ikua blasphemers. Longongo. Kamai le kua avoid tangata fapea. Kalavau po tangata disobedient to their parents. O ele falongo I makua. Na falongo mai afapeo si kalavau anga ki fie ke pi tangata e makua la ko ke la ko makua. Fai mele leo la leu skai la ko makua. Kakuva I makua. Afa kur fatonunga afa e oso mele kala. E kali le fatonunga le upu. Apa foi lá os calavão que mafuka os calavão fapenga sa kalango me fapenga maka mo ila umay vai nga maku ya oi avoid la tangata fapenga avoid them straight away nga le o nga o le kali imala fingo le tua that's not how you been taught ele la o nga o upo le ku o kala kus paia ia e vai lo tama malo tina la me kupu la resort e fa leva peke umi nga ola yo inga ilor por me ngale ko kele nga mali lu lai kire ke lo isikalabo kama kali upu ka ku mai ka e mai ipu pe fulu fa ko le salu la pisi ala ku fai va la le mango se war ke fongi ele se wala koka ke ko sa ko ngol fale vai ala fa kur kama se wa fingi ala ko se yo ele o ba wala fai se o ba me onga le se me onga fa nga ke fongi maka yaka ya lefo ko mayaka Filipino. Salamat ha, konnichiwa. Era manta. Ay asaw ile ko ile kang ile fingi Filipino. Avoid. Kau keo pai, eu foi aqui a uia. Ke mingo sa wele li langa kele o nga makwa mako feingu fakas. Kele o nga mako ulo maruanga fakas. True orial menga. Ele venga ulafio ko rumba. Kele o friends ya ofenga ruenga foi a viele ko mo foi sa venga ruenga linga ruenga ai nguai a lele a alfo kamo povi o so al povi ma
Au sa lo le mele u fa lo ngola ngole pole kua kala ngola male au ngale kua ke minga sunga vi amul ke mi ele aposkolo lo ke man tua iva fai vali ma fa mai sole ka me nga ruanga ke mong ma me fai o langa tangata sole fa pe sole o le ma kua ke le o le mele misi ya u sole ya o fa kai longa walu me ya fa sa lo ko ya u mo fa sa lo konga fai mo langa pongi ngo fai mai le kala o ngale kua mai vai me fai nga kai lo langa ile o me umai o eser ka isi me umai ke fiwe fai ava mai anga pongi marka kalo ya me langa o fai awal me sa fai ya asau ya pia fa lainga le alu le fanga lele ya sa fai ya pia haleluya haleluya ala ku kwa ya fa kafa yo kafa ya la akale lo po ngake haleluya mayama tatalo mal tanga talo le fa kasi ya menga lua que no me fa au ki al fisile ngala ko ngai e mo ia ko kele la oria uska yo makua fa longo merka ko uso e foi la testimony ya o ele va makua la fa fonga le ngole ku ko kele o siblings I have a lot of brothers and sisters ko ru ku fa finge ai ko kele uso ko se fulu mako pa to le songa le ngo inga ngol kulanga le va makua lai se upu kats malia lo kalo me fanga lo ska i mal sasa ia sasa e fa peresa e sasa sasa fo spau fa eli fo ngai ala yo le amo me umanga ya ngol me fanga le la o fie ke le ngimo la ka pi mo bilaso i ka longa ka mai kala vo ia sila ke me fa me ko ya la o ke mi ka longa ola e sola ia mo fa me fa de lo ku ala e se me la ka fa pada o kilo le benga sa sanga kangia but ele se me fanga le I can't remember basic kai minga faisa kala lo kamamu o kinga I can't even remember pada o ku ngemo o kilo ku ke lo kai mi faisa mafuka mai ya and I wonder why sa kala ku spoia honor your parents ai ke le lo fa ke ko fa lo mai ngor ka o benga lo kala ku ai fa lo mai penga o ngalo kama pe ya o ngalo kinga ele suia le principle le ku ko fa lo mai penga onga lo kama pola longa vai pola vai lo kinga polo kama ele lavang yang pero menga wa ilong el keming ABC ka uli said it doesn't change the principle honor them listen to them obey them in the Lord ai ke mangwi ai lona fitu lesi me fa merkala ku spaio tangata ile loko fa afrikai avoid tangata ke lo tangata e fia la ka unga le receiver ele lo fa fikayo la koloko e kele tanga fa penga and there are a lot of young people fa penga foi nga lo kangwa maua mea ele ma saukala fa fikayo kuskaka fa fikaya kaya la vauso vai me fa ngofia nga batho tanga ya o I'm talking about youth aba ko se pankeke ya o ba se apa ingu lifi mai o ka vale maku o sia wonga lunga po fe la vale me wala ku wala o fa mo mai fa fikaya awe ke makamure fa le puanga fa pengalis kala vau onga wele masang ya lo langal ngamel fa fkai el ma foi ngale fa fkai tangata aka foi fa fkai keep on thanking the people or gloria for ile li fa fkai pe tangata lona valu o tangata ta o tangata unholy e amio leanga o kal ngol vaseng ile simela nge polokan fa unga le tu ka ko langa o me ka ofir fa unga le tu ya kam fa pa ya inga o la ka kala o ma fa fonga ma actions al kasi le me fa me ku spa avoid tangata ke loa wa filifili ala ko e fai pele amio leanga al fa la vela fa longo mai e influencer mo e pe ya awanga i civil mo fa pe le o ke le koso mai le ai e ar kai me le ku you pray for them you love them one day you still talk to them share them with the gospel of Jesus Christ al me ka awangi kai mi umma fikwa sorba ya so la ko fiwa ya fa pe influencer ila oi pe folealo malosinga e ke ingua polalo malosinga e ke kafao al falkala pula kafao la oringa ngala ke vai foi iskami ke la kala vo ke vai poleale malolosi ya vai kausange ngi faya vai ke mingi awa wa simba ila lomori e se almela kafao al pongi ala ngai last year ala fe merkala ku spoia avoid la efeka la ya le kwa
au e koe alu ele wari inga, ala ke alua. Unforgiving. Ilo naiva, unloving. O tangata ele loko ainga. Ya, o tangata ele osi ainga, ele loko ainga, ele faifale longa ainga. Pamole mole, faifale kou ainga. Kako Samoa kele kako ainga. Afe kau foi masau angko po so anti kai, ala ko kau malo angko, hai anti. Ai siku perkanga ave yai. Rofa yai. A ofa langa makua, langa fa pengai si matua. E kam fai fangale o sosio la ko ainga, pero apola ko families, extended family, kako Samoa, ainga umar ko ken. Ale fa merko spaya. O kanga kai le loko ainga, unloving, avoid. Wa tanga tanga male pele pe ainga. That's the truth. So tanga tanga le lo silo ainga, o kaka fa male pe ainga nga. O lor kay mo fong kanga fo ile wa kafao lor kay mo fa ile fong la fa makai ala mai mai. O le suli ngai, suli moni. Ya la suli moni suli ka. E suli aka. E suli le lofa. E barka la kuspa ia. Tanga tanga le loko ainga avoid. Longa se fulu, unforgiving. O tanga tanga loto le fa mangalo, o ma sang yang ngai le loko fa mangalo tanga. Fa longa mai la alua kakoya kalabau ai mafuka nga ka falongo la kalongo, they always have that bitterness and that anger, the kunga mentality ngo la koloko hika e faika ngaka asya. There is no unforgiveness. Ele selo ko fa mangalo mereka supaya avoid ka fa penga la e mai fonga wa ele lo ko fa mangalo ko mo ai feel foi fa yakwe say brother si fa mangalo ia siuso ia nga lima kala vai bolevang le lima kala asa ngai ka lima kala mai sele lang okay fai so ngangoi fos kala lo fa so solo lima kala ya pole ala va penga oi sela kala fa mangalo e ko mai foi le ko se sela kala amele ala ke ke wel ngai ka bolevang pala nga sela kala sukasi slanderous tanga ta fa tua upua o kanga kai mo tau langa fa kwa pu al memo ya mo tanga tau fa leanga kama kau kuai o kanga fa kwa pu mo tanga tau fa leanga pe ngofu kuai leanga isi ele wau ngaka ele wau nga ru ka ngole le ayo ole va o so sanga tau tuai ya so ese mala tau tuai kama fanga ngofu blameless tanga ta e kele ikangole ile ofule ngai kele ikangor ke fongi le ngai la le kele ka ela wakile lang ko iya ka ko ka ele ke mur camp ai pe pero maka mai le peia o sinta awal mengal ka kuwa yeso masanga ngol ni lo pelo sulua without self-control, may avoid tangata mele taole le ka ofi mana ortino. Avoid la sosia mo tangata wale fai ka ofi mana ortino. Tangata ya wofi wa fai ula. Le ya. Onga alu ya fa penga ka fa fia ka anga makupulanga fia banga orkingo. Fia nga ya sa fa ile pinko, pi tasi, pi lua, pi toru, pi fa, pala. Aka wale fai ka ofi. Fia mo campo, yang awa ako ya malau campo. Alau me fai ka kon fanga wa onga. Avoid la kanga ka kelo la fia la ko mga ongor kingo. E kala ngola me fale nga mai oh yele not me. Ele wa urunga, that's not mine. It's yours. Alu or cholo to fai umena. Bye. Pamena markala ka spaya avoid. Asya e kala ngola mga yor kingo. E kalangoa mga yun lalolangi, tidak lah tanta, ya. Nga lalolangi ya. Familia ko avoid. Liay mas mangong yola o saway. Nga namuotsi lawan malefale namu oringa saway. Lo nga sulkolu, ang sa imaya o lise sumaliva. Famay avoid sa nga tataw, Pluto, kusok nga kafasawa. Tanga taya, very abusive. Tangata fasawa, engofo abuse tangata verbally and physically.
Avoid jangan tafa penga. Kau teki wala ku nga. Ba, kau kala mai abuse. Ya olo abai. Fasi tangata. Awak kifi kalau mau fangale fa ku pumisa. Kalau mereka kau usu. Awak kifi kalau mau yang fi abuse tangata ilungo social media. Lau fai comments malau fai status. Kali ya. Kali. Awak fa malaya kali. Kali. Kusi meio lá com a cau. Kusi lalo. Kaya. Vai. Yang fai fefe lá e eu olho para lá. Awak fa abuse oi. Lefa nga no papetani le mekole puli. Amaleanga nga. Fia kama kongtongi palo foi le. Kele me fa pengai ko nga. Famole mole. Ain kala bo fa pengai ka pi fa soso fa pengai abuse tangata. Avoid that. Ole kali file muar kuspaya. Famole kuspaya. Walk away. Turn away from such people. Awala kula upure raso ngai. Okay lo nga fe kala isa ola nga paya. Leila ole liila le kongo. Ola aule kongo makusen. Okay le ko yalu yong ole fe mai upule ko. Kongo la le lewa amakang fa pe mara ko kala. Ako wa ala songa fua la au goodbye. I also my speaker Rebecca and you Rebecca goodbye as well. I also my Sinta team Sinta. Ele ole kalanga I le si foi kuyaang. Makamakay le si ko inga nga le World Cup. Ala tumul makamakang le World Cup. Ya alala ya mas ko inga le ngolo ngafale le makamakay le. Ole ala fa yakwas ko inga le ngamakay le ngafale mai. Awala. Kere basinga ipki masinga alaisa merko inga. Le ai fafkai. Ko mangayar mako mai mako mai. Ya makamakala. Kala for kalong se mo long merki. Leki malalaisa. Ale ngofor ko inga le o sintala le ngo si the finger ko inga le se vingam. Wo ngofor ko inga mo mole. Ba ko nga o ya le miss. Pa ba le ko inga. Sinta tia sinta laisa. Ya pa kalo foi o ka foi. Sinta tia sinta laisa. Mole fai sao yai. Yo fa mole ya. Amai fa mole singa ki. Ya mele fa mai. Awala. Mai saka. Le ai fa kai ko mangaya maka ala wa mole. Ya la wa sevle me ai wa afar ka lo nga fa le World Cup lo lang. Ya ba ko nga ya mai mak malo sinta tiam sinta lais. Ya ma se popo viele li. Asa popo viele li. Sumalfa. O tangata tau te spices of good. Le lo foi tangata mio le lei. Kero I tangata fa Apia. Ke fiwe ke fai mele lei ai e fai mele anga ya o. Reality. E tangata fa Apia ki nganga e fai mele lei ave ele kupe fa fanga aku kau kala fa le lei ke le ka kais e ke vai ela nga pupula e fa sia mai ya o. Kero pela me ka ya o e ai ngolo au le lei polo. Ole mamalu ole tua ngai ke shine kwai. Amen. E ro se pe ka mai ya o e ke fiwe twitch fa le lei mai smile ai. Ko fa ka fai. Smile mai. Smile mai. Fai pe ya o ele sanga ka le. Avoid. Ya ko fa kala fai lei sekia o fai sekia o. Jesus sekia o. Langai janga ta fa penga. Kanga ka fiu ale se fai mele. E vai le. Kira pa mai ka ya. Ya ke fiu aka quest na pa. Ke fa penga. La ko kia e ku luma fa mai. Ko alo se ma. Why? Maybe, somewhere, somehow, there is a reason. Okay? So lima, o kaka kau traitors. Mereka supaya avoid me kau traitors po tangata o e faalaka. Iya nga, nga ilon me kau e faalaka. Smile may luma. Iya ay. Nga. Awe ke faakale si uso. Pe fala kai lau aka, pe fala kai lau smile.
Longa suongo. Headstrong. The Bible says, avoid make our headstrong. Oe so nga fight. Ya ngai rifa matalanga ngai lalo. You determine, tangate fa Apia. You determine to do what you want without listening to others. Why? Kakafangale, FAITAU lau kongu. FAITAU. Kele mga sa faukuanga. Abe tangate fa penga. Kamafangale kau karkas. Falo ko bay. Wow. Pule. Ole kai falo ko bay. Why? Ko nga kai fa penga, ko nga kai nga kau authoritative. Falong mai foi, peke wa class captain kongor ko senga. Ia peke wa la ko nga kai so sokla par ko ofisa. Falong ko bai. Wa ula wa mai ia le tuale pule mana. O fa pea. Na foi lalo, tu lunga, lalo, fafo. Le lo vinga le upula. Headstrong. Wa ngofo le melo mafaunga oea mai oele so na fai ala ngele mo le fa Samoa mangele fa punga o tanga tawa titemena e fai lo langa kala e manga o ko fa longo se sianga ia nga o ngia pire fa kuinga a voi tanga tafa pena o ke manga o mira ke lo fa kuanga e mangui ai le mela fa kingo e fa ko le ministry male kalesia male manga ke ngalue ai so mo fitu le la uma I almost done hoti ele le oti o e ufa feteina vai ia le upulanga unfriendly and seeming to consider yourself better than others vai manatu wa siri aku o lo istangata ia nga fefekero la ia lo loko o si irunga mau kau au wa fa feteina ia e vaveina mai dalo ele tua pe le lo fa maulalo sumal valu o tanga tata were lovers of pleasures than lovers of God. Ngai yo lembea. Tele mana o me fa fia, leise mana o le tua, ka kele kala vau fa pea, lengo fa ko la matanga. O kala vau ai wa ya ko la ko langa u filifili e o fa pea. Anga vale ya ma ngai pe lang. Avoid lai oi. Mai avoid tanga tau fia la ko pleasures of this word. Sile manga o me fa fia. Musili la ko le social media ya soma sile ya ko waka makamakai sile ya ko kalonga sile ya ko me ko ngangau kingo me fa fia entertainment the pleasures of life and pleasures of sin ele kile ka fa long tanga tanga fia me ka ulia kuwa ba fa mereka ka avoid tanga fa penga o ngala le mereka ka ngola makanga o tanga e mafayo ngale o le potential le kuwa ma le calling le kuwa ma fu fio le ko le ka nga e o ye fa nga inga o le powerful. That's powerful. Remember muli. Or tangata fa mai is a form of godliness, but denying its power. Pesa iwa mi watua, a ole mana waile me wala tu teena. Or tangata fa le fa foringa sa wile kuwa. Peya mo yang me fa ilas falaile malasa, malasolulu. It's a form. Remember me call it form. Le ma fole upule le call hypocrisy. If a foringa makola hypocrisy ola sa ngo sa fa winga fa ngo fia tato ola actress wa sa perform le role le stangata ai le o mo yal nga that's a form of godliness e fake o me fai but in reality e move ro le nga ole kuwa move fa ngo le tua me ilo le mga o mela fa longo le mai e over ka ku o Samoa ole alava tapu inga le ke ai po fe alava tapu inga merkala le kuwa. It's a form of godliness. Ayo nga mingoi le nga ole kuwa, ma mingoi le makau ki ole fa unga le kuwa, mangalua la upo le tu e fa la ina tangata. Mal mamalu ole kuwa ke ba ku manifestation ole mangale kuwa. Fa merkala ku spaya. E mingoi ole mangale. Me ilo kuwa ka nga ole form. Avela mo tangata fa pe, it's a form of godliness. Kamala le la komele ai sea. O ana fea, fa pe fea. Come on, why, where, how, when? Kelo city. E makuo me ale ku e ki fiu fa lo ngoma ya. Ka ki olo me ka ole nga pa ia. Ele o me umo le nga pa ia o inga, o isi me le nga pa ia ke puea. Puel ke me la move ai. La ngale me fa ia lo ka mai ma fa fa la titi ma lo ka me fa la.
O nga fika pe kau fua pa fa senga me ale nganga ole ku ala ngamo me fa ale nganga me ngalo ngi fa malitala Paulo ku se konito ele malama le kingo I me ale anganga. The carnal mind or the carnal person cannot understand the things of the spirit. Aisha, you have to be there, move it kong, boy, ale kong, experience it. Ang fukai malama le sa o me ale nganga pa ia. Awale so kong. Ama fenga ilon makau kier fa kanga pa le kong se kango Yesu se me fa kanga kong lo langa me ngai kifia. Pa fenga ilon mango langa pa ia pa le sa kong kong receive the power of the Holy Spirit and move under that power. Ngai ilon sa mo ia ile mango langa pa. Ka fe. Ya vola sharing ngol upole tu nei fa lo tangata. Nga fa lo le kela kiki. Kelo ka ko ia le masam fa kala I kong wa onga kala ka kala inga ye fa. Now, ekele I FAITAU. Ekele ko ia inga. Ele foi sawa onga kele nga fai ya in the biblical side of things. Ele fa penga fai sa training kele ngi kau. Le ai, nga fai training tongo maftanga, ka ko training e fai yak. E roma study le upole tu, memorize, meditate upon it and then you quote it. Ai nga ku ko ngia oi. Nga fa receive oi. Sa bala nga pa ia fa manatur ke me kau kala. Ai kau kala ku ela ko mana. Amele. Nga le fa la ina tangata pe kau kala. Asia, ele oi, au le manga le nganga pa ia le we kongu ia ki oi. Au le mera le ma ngai au la ma ngai lo fusiua, ma lo pelawe. Ma ngai me umalawa ma lo ia fai kanga like sang mo la sa. It's just a form. Ai kere ka kongu le manga le ko pe anga yoi. Ala mereka ko spaya avoid. In other words, o me kongu la ngai ka le religious spirit. It's just a form of religion. Amang ko le kuwa. Ele interest le kule melo religion. God is interesting only in relationship. Ia fiafi. Ke lo ta walunga nga se furu malai vale to ina tanga ta family kuwa. You have to avoid in order for you to move forward to the next level of God in your life. Ave se pache via le tu le fiafi. Thank you Jesus. Tato tu lai. Let's all stand. Thank you Father. Ia le li. Tartalo au le topa lo fa manuia le tu lo loto le fia fila na up. Thank you Father. Mo inio fonga le mele tu ai. O le me tau le fia fini fa longo le mal tala fa longo le mai fa na le tu le tala le tu mal fitala inga le tu. O le muli ya le fitala ile tu le pon le fa mai. And from such people turn away. Avoid. Ele fa pela wale alofa le tu pe fai longa tangata le kua ele ai. There is a reason why ele lem fa wai na tu fa tasi mo istangata. Mai ka wa ve istangata. E ma fo anga te tele ale tu. La mi fai na fala vela ve istangata ya oi. Ele fai na le fu fio ai ma tau no me te tele ale tu ele wolanga. Maybe ele tai me to fa fo ele tu ina wa malos. But from now on fa longa le mata to talvo mai mai. O le lui tau na mo oi. Ma fau le aso na ia wai fa longo le upole tu. E ni tala vou na to te mafuta fata si wo levan fa tu le nganga pa ia. San, Tora, avoid this person. Avoid this group. Eu foi group ia form ilungo mena yo Facebook. Pa longo mai. E mo group chat ngai fa ngai o to ni staimi. I know more language, their behavior, their attitudes, the way they talk. La tonga ngana, e fa nga, e ke lo leia very abusive. Tele upule leima upuma soalai, ala ke ngofo yo e mala tali o le tua. O la foi ke fiu ka vaku yai, ai le mo fa yanga la ko karia fo tuanga. Fa mai lo mala nga pa ia, avoid them. Left them. Get out of them. Matala Paulo ya konito yo to ese mai tonu ya ila to. Ta wele o to watali, o to lo nuu. Thank you, Jesus. La usta il melo mai le tua fa mal mole fa longo le mai mo inio fonga. A ye se vai ngole va upo le tua I mes ful mole I vale wa fa longo yai. Ai te lo le le fia filine. O I tonu wa le va na fa ilo le tua ya. You have to avoid this kind of people. La fia filine I le toa lo loto male na no ta inga lo loto I fa manuia le tua. You need to move forward to the next level. Move to the next plan of God in your life.
Let's see what the Lord is going to do. And if that describes you, if I didn't know upo le tu e fa longo le fiafi le lau swine le au pesele ona esu mai luma nei fa mole nana esu mai luma nei fa matatu talo fa uma tatu proclaim le fiafi. Thank you Jesus. Lau so tatu au fa mole su mai lava oi au te pole tanga tanga in this place of worship. Come. Thank you Jesus. In the fa ma wala lo loto. Sawa oi man loto fa ma wala lo e tu no mole tua. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. Ina wa fa longo. Wa elangona e ile baenga wa fetala ile tua pole ba o mo matua o tulanga le tino mo tuna nau pole mita vale pole fa ma volunga. Hallelujah. Tulanga le itangata le lot of FAITAU in this place of worship, unloving, unforgiveness, without self-control. Tangata abusers, so tangata no for abuse, tangata la totala. Hallelujah. Son left, son arwese, depart from them. Never mawala no te fama wala ilo tama. Ai tu lo si o lima le fia fi mai tala no ile tua mai fama wala ile tua. Hallelujah. Lord you know. Hallelujah. O sere mama ya na mama masia na mama. Tato lina si fama mole fama to mai tua. Si o mi al fana wala tua. Amatanga bala ule bela tuai. Fama wala lo e fato e se le tua fa fta ya tu le tua na upule ya fiafi. Wala feta life penale tua lo fa ya. He loves you. He cares for your soul. Oh sere mama masia na mama maya. Cry out to Jesus. Cry out to him. Lord you know. Daddy help me. So sorry by los sabalina. Oh tele me falla. Oh tele me falla lo malosi. So sorry by la falla como filipininga. Le vo falo con le fia fila upu le tua. Le tua la upu le suia. Le pero e fata mayo le tu. I have to humble myself. I have to obey. I have to receive with humility the word. Lord, you know. Tataloe. Lord, you know. He's right here right now. Jesus is here. The Holy Spirit is here. He knows your heart. He knows your voice. He knows your life and everything about you. Keep on talking to him. Talk to him. Lord, you know. Lord, you know. Lord, you know. He knows. He knows. He knows about you. You never find that coffee. And never find that soda. And never find that mercy. Hey, Lord, cry out to him. Cry out to Jesus. Oh, yeah, Father, he knows everything about your life. My life. Oh, say that, Mama Masia. One more time. One more time. Lord, you know. Oh, my mind. Oh, say that, Mama Masia, Mama Maya. The devil is defeated. You are a son of God, a daughter of God. I want to be there. Oh, Mama Masia. Oh, say that, Mama Masia, Mama Maya. Oh, yeah, you are on that tour. You are my friend. Worship you are. Oh, say that, Mama Maya, Mama Masia, Mama Maya. She the play, lift up the instruments right now. She the only one better to you know you to what if you can sense right now. Oh no, you never mind what to it on the Father. I want to put on the Dafa. She the only one of the Father, in the name of Jesus, we're following along and find out the day of Yafi. Obenes for the evil of Failoa. Ya boy de la find out Tagata na fala belava yolato olanga. On the talo fa bitola Yafi lele tua. I pray for a new heart. A
a new life, a new beginning in the name of Jesus. Le atua, e toi FAITAU anga famarianga, e famanuia lau fanau, o te talo e la tole lo totele, e fa pena fai fili poto, fili sao, fili fatasi balawanga paia, e manui o la tolanga, o balau satani le sau feau le fanau le atua, wa e fai ina wa e toi lalo. We declare that Jesus has the victory over our lives. Mato tino mato tangata manu malo, o tangata famanuia ina, o talabau fau ina, o talabau filifilia. We are a chosen generation. We are a chosen people. We are more than conquerors through Jesus Christ. O mato tino, e sini malo sila tonu ya mato, dai lo leo na langi, o mato o fanau o tua, o mato o tupulanga filifilia. Via o mato tua, avelo se pace via yo ya le fiafi. Hallelujah. Toi fatele sa pace ya cheia. Oh, thank you, Jesus. Lord, you know. Amen. Lord, you know. Praise you, Jesus. Praise you, Father. Oh, Lord, you know my life and all. I want to be made. I want to be made whole again. In worship you are. In worship you are, you are, you are my In worship you are. friend. In worship you are, you are, you Shout it out to the are my friend. Lift up your voice and shout a prayer. Oh, we Shout out a prayer. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 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 Talo wa pe lo fa manuia le tua ya le po ya na upu mai selo na nga paia. Talo mo toi ave se pace via ile tua. O fa le mai no pe ta fa langi ave sa pace via ile tua le fiaf. Tu maule le ai ma le FAITAU va yo mato tangata. O fa manuia I mato le ngata o mato o so Samoan e mai se mai so staff for le langi. Mato fa pe atu le fiaf tu maule FAITAU va ma le ai yo mato tangata. For you male mamalu male viinga male malosi male mana ya te oilo mato tua. Fa fa tele Yesu nga paia. Fa lo ngaluen le fiaf mai so la fa unga mo matawina I mato ala lo fetalai. Ila upu le fiaf. Fa manuia I tala vau nei lo mato tama. Nisi fa wasia le mato polo kalame le fiaf. Fa manuia ya ila to. Amria mai mai lungo penga tafai langi so staff for nei lo langi lo mato tua. Al mato fa tapua inga fa tasi fa manuia ya ila to. Amria leadership le tua le fiaf. Amria foi le atua ile au foi pese mala utala au angale foi le sunga ya siata mai so le au so le media sunga ya moi mala tu au famria foi nai matua mai so so tu fa fino nai tamama nai tinau matu ngalue fatasi fatasi le polo kalame foi la le inga ya te tama no lo suafa Yesu ala langa le fa na wole atua amen ya tu lai menai va vea fa mole ya be ia le atua mele tu fa